voin hi September nili sang ni le som ni panga ninga ni ani a mizotena kan en tamber ti ngam English Premier League match week 3 chu clearlet na hun kan nei le dona match week 3 hi August ni somthum pakhat inrin ni le pathian ni a te khel ani a heng result frang te hi kan tar lang don ani Chelsea chuan an khel mual Stamford Bridge a Fulham an lo mi khuala hein khela hian first half a goal kan mulova second half a Joe Pedro chuan minute somnga palina goal khungin minute somnga parukna Enzo Fernandez chuan penalty atangin goal khung le in sini fain Chelsea in ne na an chang Chelsea manager Enzo Maresca chuan 4-2-3-1 formation mangin Chelsea rema goal veng tu hi Sanchez ni in defendera Gusto Chaloba Adarabio le Cucurella te anin kopa Saicedo le Enzo Fernandez te defensive midfielder dingin anma Estevao Joe Pedro le Pedro Neto ten oma center forward ta Delap akhel thung ani Fulham lam hi kan hriat lar lem lo hlom awangin an starting 11 hi kan soi kher lovanga club lian big nia kan ngai te first 11 ero tarlan zel kan tum don ani heng khela hian Chelsea hian voisom pathum zet shots an neya chung zinga tum som pathum voisom pathum an shot chatrang chuan tum ruk tar keta kalin corners foi ruk an mu a ball hi zazela somnga pathum point pariat an khung an chang ani English Premier League ka hian World Champion lai Chelsea an la che thatluang le maya Chelsea game po amu nom hle Manchester United chuan an khelmual Old Trafford ta Burnley an lo mi khuala hein khela hian first half a Josh Cullen on goal mangin Manchester United in ma an shuaya minute somna ni pasari na he goal baki first half a Mulovin second half minute somnga pangana Burnley tan Foster chuan an sipur run sutin he goal lu tanga minute ni nuwa Brian Mbeumo chuan minute somnga pasari na Manchester United tana English Premier League goal masaber khungin 2-1 in United in ma an shuaya Burnley tan Anthony chuan minute somruk paruk nan sipur run sutin 2-2 ani Captain Bruno Fernandes chuan minute somko hun pek bel minute sarina penalty atangin goal khungin 3-2 in Manchester United in ne na an changa point thum hlu takan hlo chuak hein khela hian Brian Mbeumo chu man of the match atana thlan ani Manchester United manager Ruben Amorim chuan 3-4-2-1 formation mangin tiang hian first 11 athanga Bayender in goal vengin Euro delete le shote defender andinga Diallo Casemiro Bruno Fernandes de Diego Dalot ten main tarin Mbeumo Mason Mount le Matheus Cunha te tlarma an thungani hein khela hi Manchester United lamin voisom ni paruk zet sot nein chungzinga tumruk chu tarketa akala zazela somruk pakhat point pariat ball changin corners tum sari zet Manchester United lam hian an nei ani English Premier League kai thar Sunderland in khel amu nom thina Sunderland hi transfer window in honlaya chena an ni awangin anin khel n2 le ngai event 2 an thatnem le Sunderland hian an khel mual Stadium of Light ta Brentford an lo mi khuala hein khela hian first half a goal kan pulova second half minute somsari pasari na Brentford tan Thiago John Mashwaina goal khungin he goal hi Sunderland chai goal tu ni in Enzo Leafy chuan minute somret pani na penalty atanga an sipur sutin Wilson Isoder chuan minute somko hun pek bel minute ruka an sipur sut mai pia lama Mashwaina goal khungin 2-1 in Stadium of Light ta Sunderland in ne na an chang hein khela hian Sunderland lam hian zazela somnga pali point pakhat ball changin shots voisom pathian ne tanga voi thum tarketa akala corners thum an muthung ani Tottenham Hotspur su chetra nia kan soi mek lain game week 3 match week 3 a hian antol thuvele khut thunga Bournemouth lo mi khualin Tottenham Hotspur Stadium London in khela hian Bournemouth lam chuan Evan Nilssonan minute ngana goal khung mangin ne na an chang Thomas Frank Spurs manager chuan 4-3-3 formation mangin hetiang hian first 11 athanga Vicaria win goal vengin Poro Romero Van de Beek le Spence tetlar nungan in tlara
Bentancur Jopal Hinha le Sarta midfielder omin Tlarma Kudus Richarlison le Johnson te an thunga Hein khela hian Tottenham Hotspur sian zazela somruk pakhat point pali ball changin shots voingan ne tanga voi khatar keta akala maktak main he in khela hian Bournemouth lam hian shots voi som ni zet nein he zinga tumruk chu tar keta akala corners tumria tan mu lain Tottenham Hotspur tam hian corners tum khatma an mulo thung ani Wolves khelmual Molineux Stadium Everton an leng luta Mikhwal team Everton lamin 3-2 in hna an chang hein khela hian Everton tan beto chuan minute sari naleka mashuaina goal kungin Wolves player Huang Hi Chan chuan minute somni pakhatna an sipura suta Everton tan Nadeya chuan mashuaina goal minute somthum pathumna khungin first half 2-1 in Everton in ma an shuai second half minute somnga pangana a Dresbury Hall chuan Everton goal thumna khungin 3-1 ani a Ulsin tlo mai tum lovin Rodrigo Gomez mangin minute somsari pakwana changlet ma se hunina dai tak lo awangin Everton lamin 3-2 ne na changin point thum lutak an lo chuak hein khela hian Ulsin zazela somnga pariat point panga ball changin sotsi Ulsin tum som an nei lain Everton lam hian tum kwa an nei thunga hein khela hian corners voili omin team pahni ten tum ni ve corners an mu ani in khel danga ngai ven le be sei angein Newcastle ang khel tra a chuti rual chuan point thum an lo chuak zo lo Newcastle hi transfer window a an che thathina wangin aning khelin ngai ven a hlo a Leeds United khelmual Elan Rota leng lutin team ni te hi golum lovin anin ne toka man of the match to Nick Pope Newcastle United goalkeeper ani hein khela hian Newcastle United chuan zazela somnga pasari ball changin Leeds United in zazela somli pathum ball an chang thunga Leeds lam hian shots voi som nein Newcastle United lamin voi ria tan neya team ni te hian corners tumnga ve an muthung ani pathian ni zaning khela Pep Guardiola en call Manchester City anin lana Manchester City hi season masalama champion zolawan ni awangin mitam tak chuan Pep Guardiola hi a in thua fayanga aron talna viawang ti in ngai ma se American Express Stadium Brighton khermuala leng lutin 1-2 in an chaklo hein khela hian Erling Haaland chuan minute somthum palina mashuaina goal khungin hei baki first half goal kan mulova Brighton tan James Milner chuan minute somruk pasari na penalty atangin an sipur sutin Brian Gruda chuan minute somriat pakwana goal akhunga 2-1 ani taka wangin Brighton lamin point thum hlutakan hlo chuak Pep Guardiola chuan 4-3-3 mangin tiang hian arema goal veng turin Trafford ronda lutin defendera Ednori Kusano Stones de Matheus Nunes te anin tlara midfielder Reisner Rodri le Bernardo Silva te omin tlarma Umar Marmos Haaland le Bob te an thunga hein khela hian Manchester City lam hian zazela somruk pathum point pasari zet ball changin shots team ni ten voice som patni ve nein Manchester City lamin tumthum shots target an nei lain Brighton lamin tum sari zet shots an neya corners tumnga omin Brighton in tumthum an mu a Manchester City in tum ni an muthung ani Nottingham Forest khelmuala West Ham United an leng luta hein khela hian the City Ground Nottingham Forest mual nei tulam hi West Ham chuan sithum fain an tloma point thum hlu takan hlo chuak hein khela goal luti minute somriat nulama lut vek ni in Jared Bowen chuan minute somriat palina West Ham mashuaina goal khungin Lucas Paqueta chuan minute somriat pariat na penalty atanga goal khung chun zomin Callum Wilson chuan minute somkwa hun pek bel minute khata goal khungin West Ham United in 3-0 in ne'na an changa point thum lutak the City Ground Nottingham an hlo chuak hein khela hian Nottingham Forest in ball chang tamzokin zazela somnga pariat point pali ball an changa shots voisom pakhat nein West Ham in shots voisom patnian nei thunga targeta West Ham in tumriat an pet line Nottingham Forest am in tum thung an pet thung ani corners tum som paruk zet mu ani a
Nottingham Forest tamin tum kwa mu in West Ham United lam hian tum sari z corner an mu ve thunga hei hian aning khel mu nom zia chiang takin atar lang ome match week 3 a mi puite nga event lo ber in khel chu Anfield Liverpool khel muala Arsenal an leng lu thi ani hei in khela hian Dominic Szoboszlai chon minute somret pathum na goal chun khungin free kick atanga moi taka goal khung tu Szoboszlai man of the match a thlan ni in champion lai Liverpool chuan point thum hlutak an hlo chuak Liverpool manager Ancelotti chuan 4-2-3-1 formation mangin hetiang hian players arema goal veng turin Alisson Becker da lutin defendera Szoboszlai Konate Van Dijk le Kerkez te da luta defensive midfielder Gravenberch le McAllister te da in anma che Mo Salah Florian Wirtz le Gakpo te ada a center forward ta Ekitike ada thung ani Arsenal manager Mikel Arteta chuan 4-3-3 mangin hetiang hiam player rema David Raya chu goal veng tu ni in Calafiori Gabriel Magalhaes Saliba Timber te tlarnunga ada a Declan Rice Zubimendi le Merino te midfielder da ni in Gabriel Martinelli Diawke le Gyökeres te tlarmamoi turin ada lut thunga Liverpool lamin zazela somnga pathum bol changin Arsenal lamin zazela somli pasari bol an changa Arsenal in shots voi som pakhataran ne changin tum khatar ke tan peta Liverpool lamin shots voi kwan ne changa tum thum tar ke ta akala corners tum som pakhat mu in chung zinga tum riat chu Arsenal mu ani a Liverpool lamin tum thum corners an mu thung ani Aston Villa thomaringa Aston Villa inkhel enchak polan tamhle chuti rualin antumpui hi Crystal Palace anni miau awangin Crystal Palace lam hi team chelo anni a Villa Park Birmingham Aston Villa chuan mani khelmuala goal thum thot chuin Crystal Palace an ne lova Crystal Palace lamin point thum hlutakan hlo chuak trana minute somni pakhat na leka mateta chuan penalty tragin mashwaina goal a khunga Magahi chuan minute somruk pariat na goal khungin Ismail Sarin minute somsari pariat a chun zoma wangin goal thum fain Crystal Palace in ne na anchang Magahi chu man of the match atan he in khela hian thlan ani Aston Villa manager Unai Emery ain Crystal Palace manager Oliver Glasner chu he in khela hian thuak thazok ani Aston Villa in zazela somnga pariat point pali bolan chan lain Crystal Palace tamin zazela somli pakhat point paruk bolan changa Aston Villa in shots voi som pathuman ne changa tumli tarketa kalin Crystal Palace in shots voi rukan ne changa voi li tarketa kal thunga corner sein khela hen tum som pakhat omin Aston Villa in tum som an mu a Crystal Palace tamin tum khat an mu ve thung ani match week 3 a result barakhai atam lova result barakhai zinga chuan chakturarin Newcastle United Aston Villa le Manchester City te an tloma hei ba khichu club lian nia kan ngai chaktura beise omta zinga chuan Spurs an chaklo bok ani voithum khel ani nu a voithum chakvek thei om chum chu champion lai Liverpool an ni a an ni hian khel thuma tangin goal khel thuma tangin point kwa mu in tundin huna English Premier League match week 3 khel to china mashwai tu an ni a goal difference po palilai an nei ani Chelsea chuan khel thuma tanga point sari mu in pani na din mun an lu a Arsenal in khel thuma tangin point rukan mu a Spurs Everton Sunderland le Bournemouth 10 khel thuma tangin point ruk vek mu in an ni hi pathumna tanga pasari na an ni Manchester United chu pakwana omin khel thuma tangin point li an mu a Manchester City in khel thuma tanga point thum mu in som pothum na din mun an lu meka English Premier League sang ni som ni panga som ni paruk khel meka point la mulo om chun chu Wolves ni in an ni hian khel thuma tangin -6 goal difference nei chungin point an la nei lova table mong pha lu tu an ni Aston Villa in point khat mu in som pakwa na din mun an lu a Fulham in point ni mu in som pariat na din mun an lu mek thung ani
English Premier League ka chuan inkhel mu nom big nia kan ngai te chip chiar zokin kan clear lokin kan clear le trina chuti rualin inkhel na zong ero chu azawain kan clear le vek thei lo thung ani English Premier League khel zo tak a khan result barakai athleng manglo kan ti to kha match week 4 hi September ni som pathuma kheltran ani le dona he in khel dona hian clear lock na hun te po nei le ngei kan tum don ani English Premier League tun season kan khel to china hian an khel to china hian tu tenge statistic nei thadeu kan han enanga player mal anga chetra an omem ti te clear ho na hun le ngai thak na hun nei kan tum vele don ani tundin huna English Premier League ka chuan striker thatak tak le lian tak tak engomozat mayan oma heng players lian le tha te hian record an la nei thatok lova Erling Haaland hi palian tak ni ma se tun season English Premier League ka ero season dang ang pop pop chuan a che tha pop pop big lova chuti lain Benjamin Sesko po player lian tak ni ma se tundin huna chuan ala che tha pop pop big low ani Arsenal player zinga chuan tundin huna September tha kalme ka hian August tha ne na me bel chuan player che tha ber tia soi thei an la tam lova tundin huna chuan Gabriel hi Arsenal player thaberani ti in soiri ta ila kan soi sual tampui om love Manchester City a chuan midfielder an lak thar Reisner hi tun season an player thaberani ti in soita ila tu man min hnialinarin om lo Manchester United a chuan tun season B ka na chuan Bruno Fernandes ela che thaberani ti in soita ila min pompui tlang puinarin om Chelsea lama chuan Moises Caicedo hi che thabera than thei ni in Liverpool lama chuan ekiteke nge Van Dijk che thazok ti hi inhial thei tak ani match thum khel to china Erling Haaland chung goal thum khungin goal khung tam berani a anwaya hian goal ni khung tu Chris Wood le Hugo Ekiteke te an ommeka Trente pet goal tur siam sakkunga Jack Grealish wan voili siam sakto in pakhat na ni a Diop Waisam player chu voi ni siam sakto in Chelsea player thar Joe Pedro chuan tum ni siam sakto boka goal chu alo na match tum ni nei thei hi Newcastle United goalkeeper Nick Pope te Dan Burn le Adrian Trafford te an ni a an ni hian clean sheets tum ni theu an nei to ani Sots tun season English Premier League nga ber chu Erling Haaland ani a tum som palizet a sots to a Manchester United player Matthias Cunha chu shot on target nga ber ani thung Morgan Rogers Aston Villa chu through ball petra thaiber ni in chumli through ball thatak takanei to a English Premier League tun season a ball dek tam berero Elliot Anderson Nottingham Forest player ni in voi zathum som panga zet ball adek to thunga midang dancha block nga ber chu Virgin van Dijk ni in tum nga block anei to a tackles un nga ber chu tum ko ni in Tyreek Mitchell Crystal Palace player ani a tumpui te box chunga ball dek tam ber chu Yakuba Minte ni in Brighton player hian tum som ni pali zet anei to a interception nga ber chu Moises Caicedo ni in tum riat ani a clearance nga berero Virgin van Dijk ni in tum som thum pali clearance anei to a save nga ber chu Spurs goalkeeper Vicario ni in tum som pathum zet tun season a hian save anei to a Dils una hian Godi Gakpo khum thean omlova tum som ni pariat ani hian Dils una nei to a Ariel Dils una hian ball kang in chua hian Virgin van Dijk ken tum som par sari zet a chu pui telaka ma ashwaya ni Totti Gomez Wolves player chu tun season a English Premier League a red card muma saber ni in yellow card tum thum muto an omle man der to a Will Hux ni in ani hi Crystal Palace player ani Burnley player Lyle Foster chu tumli zet offside to in offside tamber ani a fall nga ber chu Sasa Lukic ni in Fulham player ani khamichin kha English Premier League match week 3 kan clear let na le kan soi ho thei chu ni ta se match week 4 clear lok na nen in mula theu kan tum do nia